که از خال و بلا کالی بیمان بود شد آن که از روزی ازل غرقی اسیان بود شد آن که از روزی ازل غرقی اسیان بود شد آن که بود جهلی صفت آمده بود داخل نار در مجیزه حضرت سلطان بود شد یاری در چمنی باغی امراض همدمی روحی نبی اول دوران بود شد یاری خاطیل کفار عمر گوهری بحری عدالت دور از کامود شد از خداوندی جهان غافل و بیخبری بین که از جبهه این محزون حیران بود شد یاری Дорогие братья и сестры, берегите себя и своих близких. Дай Аллах вам здоровья и счастья. Подпишите на канал, поделиться видео с друзьями. Пожалуйста, не забывайте лайк и комментарии. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей.